Il-President Miriam Spiteri de Bono għamlet żjara fi Strasburgu, Franza, fejn fost l-oħrajn indirizzat l-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa. Il-President saħqet fuq l-importanza rispett lid-demokrazija u drittijiet fundamentali tal-bniedem. This is also a moment for renewed resolve. History teaches us that rights achieved are not rights automatically guaranteed. We have got to be ever vigilant that democratic values are never eroded. Fl-għad bilaterali li kellha, Dr. Spiteri de Bono iddiskutit numri ta' temi mas segretarju ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa Alain Berset u l-President tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa Theodoros Rossopoulos. Ukoll indirizzat il-grupp Women at Pace li jiġbor fih lill-parlamentari nisa tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa. F'din iż-żjara l-President iltaqet ukoll mal-Komunità Maltija fi Strasburgu f'lejla li fiha ġiet iċċelebrata il-Festa Maltija b'ikel tradizzjonali u tipiku Malti. Jakkumpanjaw il-President kien hemm id-Deputat Prim Ministru Ian Borg u l-Ministru Clifton Grima flimkien ma' rappreżentanta permanenti ta' Malta għall-Kunsill tal-Ewropa, Francesca Camilleri Vettiger. Sanattant il-ħamis filgħodu id-Deputat Laburista Michael Farrugia ukoll indirizza il-plenarja tal-Kunsill tal-Ewropa fejn tkellem dwar il-ġurnalisti maqtula fil-konflitt ta' Gaza bl-iskop li l-bqija tad-dinja ma tkunx tafx qed jiġri fl-istat tal-Palestina. Tenna li hu ta' stmerija min jibqa' sieket dwar l-atroċitajiet li qed jitwettqu.